ओल्ड गोवा पंचायतीन प्रादेशीक आराखडो 2021 विरोध करपी ठराव संमत केलो। प्रादेशीक आराखड्याचेर चर्चा करपाक पंचायतीन खासा ग्रामसभा आपयल्ली। ग्रामसभेत लोकांनी प्रादेशीक आराखड्याक विरोध केलो। लोकांक आनी पंचायतीक विश्वासात घेनासतना आराखडो तयार केला। सरकाराक प्रादेशीक आराखडो चालीक लावपाचो आसा जाल्यार पयलीं लोकांच्यो आनी पंचायतीच्यो सुचोवण्यो आयकून घेवच्यो पडटल्यो म्हूण पंचायत आनी लोकांचो आर्ग्युमेंट। A special Gram Sabha was called today, but all those who were present, seeing that not a single change was there in the regional plan, had outrightly rejected. A special request was made to the secretary to take the minutes and to pass a resolution that we are all rejecting the plan. Like width of the roads are shown too much, some houses are not shown, monuments, heritage monuments are not shown. So we had, like that time we had written letter to the TCB and the Panchayat also. We had brought them to in the notice, but they had not done it in this plan. Special Gram Sabha मी call केली regarding regional plan 2021 आचो आनी आमी तो ग्राम सभेन लोकां फुडल्यान प्लेस केल्लो की हेजेर सजेशन आनी ऑब्जेक्शन घेवपाक लागून ग्राम सभा मेंबर्सांनी बरें हेल्दी डिस्कशन जालें। हेल्दी डिस्कशनान लास्ट मागीर युनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास केलें की टोटल जो रिजनल प्लॅन आसा ताका आमी अपोज करता। आमकां कॉन्फिडन्सान घेयनासतना म्हणजे ग्रामसभा मेंबर्सांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हो ड्राफ्ट तयार केल्लो आसा। आमच्या हांगासर येवन हेजेर सजेशन ऑब्जेक्शन हांगासर येवन मागीर प्रिपेर करचो। माडाक झाडाच्या वळेरेंतल्यान काडपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक दक्षिण गोंयच्या कोकोनट फार्मर्स असोसिएशनान येवकार दिला। पोन्ने माड मारपाक खूब त्रास जाताले। परत परत राना खात्याच्या कचेऱ्यांनी फावटी मारच्यो पडटाल्यो। आता ते सोपे जातले म्हूण संघटना उलयता। The government had put a coconut tree as forest cover. Now that is an issue. Coconut tree is a cultivated plant. You grow rice, you grow coconuts, you grow chilies. It's a cultivated product. So if your productivity decreases, you need to replace it. And that is why, as farmers, we have come across it causes immense hardship. If you have got 2,000 coconut trees, you plant them all together, and when they start aging, what do? You go back and ask for a forest department official to come and check and see the productivity of each tree. It becomes very difficult. To grow a new dwarf variety of coconut, you need to replace the old trees. And this cannot happen if we have a forest act. With this government taking this step for the amendment of the bill, which is passed yesterday in the House, it motivates us, coconut farmers, to cultivate profusely coconut trees just like grass. We support and congratulate the government. We thank the government for this amendment. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। 2016 वर्सा गोंय स्वच्छ करून स्वच्छ राज्यांच्या वळेरेन गोंय पयले आसपाक जाय। राज्यपाल मृदुला सिन्हा उलयली। फोंड्या स्वच्छ भारत मोहिमेक सुरवात करूंक राज्यपाल गेल्ली। आप लोगों के बिहाफ पर एक शपथ लिया है, एक प्रण किया है कि 2016 में हम सब लोग मिलकर ऐसी सफाई करेंगे, गोवा को इससे साफ बनाएंगे कि देश में जब अगले 2 अक्टूबर को ये समीक्षा होगी कौन राज्य सफाई में नंबर 1 है, वो गोवा होगा। कोंकणी भाषा मंडळाची पेटूल कार्यावळ आयतारा मडगांवां रवींद्र भवनात जातली। कार्यावळीक भुरग्यां खातीर काणयांची पुस्तकां आनी शाणी मस्ती 3 ह्या सीडीचे विमोचन जातले। आयतार दिसा 17 जानेवारीक आमचो एक बरोच व्हडलो प्रोग्राम जावपाचो आसा पेटूल ह्या नांवान। आमी त्या दिसा खुबशें साहित्य बाल साहित्य उजवाडाक हाडटले आनी तशेंच शैक्षणीक मळार ज्यो गरजेच्यो सुविधा जाय आशिल्ल्यो त्यो साहित्यीक आनी बाकीच्यो तरेच्यो आमी उजवाडाक हाडटले। नुवेच्या कार्मेल कॉलेजीन गोवा कॅन आनी मडगांव ट्रॅफिक पुलिसांक घेवन रस्तो सुरक्षा कार्यावळ दवरिल्ली। हेल्मेट घालप आनी सीट बेल्ट घालपा विशीं जागृताय घडोवन हाडूंक ही कार्यावळ जाली। From 1st January to 10 January, there have been 12 deaths on the road. And today we have seen many of the people are either driving without seat belt, they are driving without helmets, or they have not put the strap or the helmet. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्यान हे खबरां चित्रां सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।